हम विनल प्रकाश है, गॉल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambulu binaka. Sai kwe ongo na bakaleleka ni nonde tukutu kwe na mbungi ndi indai. Wana rechale na leo ni toni beisanga ka leo ni songo na sodelpa e tau de sona bosa ni bebe gandu indutaki wana bunilawa aya set kayum ka tukuna ni sianga ni rataliti koya na kawe taukei. Tukuno chale ni sianga ni rakawe bukalebu na kawe taukei na nona veli utaki na nonde lulu ni mateni tu keir na leo ni palimendi e rakawe taukei i rakawe nga kadhati Sayed Kayum. E kurieni o Sayed Kayum, endua e kila ia nasasanga ni kia na baka o mbokotaki na matambosa ni Taukei Affairs. Ia tukuna na iliuliu ni mata ni tu, vorenge mani marama, ni tukutuku o ngoma i bei chale, e bei baka ndu itaki, baka o tamata, ka bei baka mandua ataki. A bei talo te tiko na lawa ni dhurupanua, e nanga una e kadambote maikina, na bei talo no ngo. Tukuna mani marama, ni siaga ni wambauta ni dhaurako chale, na bei tukutuku o ngo. E pagandita kina lama ni palimendi ni kuwa ni sianga ni taukena na wanga buka financing na company ni Fiji Airways na beimbange kanto solia na dinau kina company ni buka na tambana ni labu musuki siana mata ni tu. E pagandita kani tukutukungo o aya Sayed Kayum na minista ni bika boy labo me paka ni lebu na bital no kina lama tartaro etiko membalata na tambanongo ka pakadala telanga na tukutuku lastaki erando bante otaka na toni beisanga. E tukuna ni wanga buka financing e bola ina kene tukutuku e na mata ni tu o Islandi ka labaka na susomi ni wanga buka na Fiji Airways kina beimbange e andi na una kambani na Fiji Airways maina ndo na mbange e chamani ka boli kina e tulu na wanga buka bobo e na kambani ongo e anga ibata kilai me ibande ni kena ngarabi na susomi maina kambani ni buka na Fiji Airways e ato ibutagi na wanga buka financing me tigi butagi mai e na tini ka diwa sanga bulu bakadada ka sa tigi bubing karabi tiko mai e na nga una e senga i boli bukina na Air Pacific Boeing 737. Sa pastegi na lama ni palimendi ni kuwa na beisaw e turubaki e na lawa batokai na Pharmacy Profession Act ni Ronondolo Rusang bulu goy na kena sa napabutaki e na biambaki na laiseni ni bali ni mate se pharmacies e na nontapanua. Kuna na minista ni bika boy labo aya Sayed Kayum ni ungo na redikina na kena baka toride kataki na bengarabi ni bika ambani ni politiko ni mate kete sara o katelangakina na bibal ni wai e na bibal ni mbula kede e na nontapanua. Kuna minista ni mbula bunue ifremi onge nembete ni lao bongo e na reida na bengarabi binaka beir na pharmacy kede e na nontapanua. Kinangito e sanga ni raw ni mbiuta na nontapanua ni kuwa o semi kunatani na flanka ni Flying Fijians me laki bitomani ke na kalabu ni ragabi may baranise na castres e na bugu ni lenga sotaba membaleta na nononga buka. Ilan di baki ni FBC Sports ni okunatani enduo beir na pasindia era boso mburi na wanga buka na Air New Zealand kambiuta na nontapanua ni kuwa. Andondolo me ngole ki New Zealand okunatani mengai laki ngole ki Hong Kong. Se tau tu e na nontapanua okunatani may nabula o machi. May dabekir na bagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na siya manastiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading binaka. Navango Maria, maramani waya manatuya sawa, wetiki nandi ya ndo marataka na varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.